Asante sana. His name is Charles Wachira. Ribono waru rwitagwo mwigitio wakwa ni Ngai wa aria me muoyo. I'm telling you. Yes, hata ukienda kulala. Yes. Ndakurino egogeka stock taking. Nigetha ukarora ukona wahota kuona titheru mwigitio waku umuthi. Watinda we Ngai wa aria meki me muoyo. Yes, kwa sababu wale ambao wako uhai acio ndio mena kihoto na rutha rwa gwika atia ro ukimugoca na kumutia na kwambararia ritwa riake. Yes. Ugaikara hwaine utana koma utana hinga maitho ukambiriria kurora rucini wokirari. What was the first thing that you did? Yes. Ukaririkana nyambire ndahura thimo na mbere ya itahoete. Ndio mundu gorire miss call yake ndio nyambire gucokia kana nyambire kuingira TikTok mbere ya anything else. Yes. Ndacoka riu ndakiarahuka ndauma uriri wauma nja wa gate ya gwaku ri. What happened? Yes. You start asking yourself those questions. What happened after wakiuma nja wa gate? Ukaririkana ni uhurire zimu ya gucuka mundu immediately wauma gate-ini waririkana. Yes. Wanyita ni uhurire zimu ya gwika atia ya gucuka mundu ni wagikinya riu wira-ini niwe ucio. Yes. Umelanda job kindu kia mbere waririkana nonire mundu ehumbite wega gukira waigua gikoro waigua uru na woria na riko no afuto ni amwitiagira muno bia ciake ona muragia kaga ungitiga kugura nguo Kitiguo. Na nirigite ringi kuhe promotion. Yes. Na we no stagnate. Kwiyendithiriria he munene. No heanaga ndeto cianyu kwi munene. Exactly. Ukori akavuto ri. Yes. Mugie na ki? Na thayu. Mugie na thayu. These are some of the things. Yes. We kiroga kiona nginya ukiuma na kuria kiria. Ukiuma ukiinuka matatu yuma ciringi 8 iganga gucokeria foto wari nengera igana. Yes. Kogo ari tuya kibao na uga icio ndameria ni iria matunyaga ari angi. Yes. Ugana gucokeria kibao ni iria tunyite ari angi. I'm telling you, why stock taking wakiona ura gwaikara gwatinda nigetha hote riri muthenya the following day ndikahane ta muthenya ta waki ta wa umuthi ugika stock taking ni ukorana wone uge na ni he maundu gwenda gwika atia ndokira rucini ruki muthenya wa rucio. The first thing is going to thank God. Yes. For the gift of the day. Yes, kwamba gutonya ki TikTok ine kana Facebook kana kurora uthiete ndirukuona. Yes. Wa ico kwa kuona mundu ucio ukoragwo andikitwo wira-ini ucio twandikitwo wira-ini ni ngwira mwathani twandeithie ona korwo ti kumwenda ngumona nie ndigana ndimurekererie ndigutida ngikati akindura ngoro na mwathani ningi ukinyihanyihirie kiveni ndingiuma ngiti-ini tu kindu kia mbere kuma ngiti-ini tu ni guceneneka ndikwenda horo riku ucio wete we na stock take no ngithie tu uharukite miringiti-ini ri o kuri is the possibility that cycle no igeka atia no ikecokera rucio itajirudia riu no wega ugakikaraga ugicokagiria mwathani ngatho no gakumura ni wega ni tondu ucio niwe mwigitio waku na ni Ngai wa aria meki me muoyo. Asante sana. Ni mitambo-ini ya Kameme.